thlir tu te chi bai le vek ule mimal har sa da sang le na lam thil awangin hunrei tak chhung kan chola tuna tang chuan kartin ron ti chhuah zia kan tum to nia kan thu soi te hi internet le bank website kal tanga kan lak chhon ania kan bank var tlan jok na ron ti kan ni a share chan bel do nei chuan bank ka emo finance company ate zo chan the reng ani e tin tuna kan soi lai hian bank le finance company ten kal phum thar le update an nei ve zel ti shiat a thawme tun tum kan video a chuan loan chung chang hi kan lo sei ho le anga loan hi kan she sa vekin arin oma ma se loan a hian eng ang loan nge oma tunge le thei eng ti nge lak tur ti hi chip chiarin kan she lo mai theya ki ai she jok po in lo om ani chuan comment lama te po ron soi bel zel ta ila loan hi hlom lian deuh che hnia thenila ama se zo ka chuan secured loan hi oma secured loan kan ti hi mol mang thei ang bera sei chuan da kham oma poisa puk na ti mai la achiang ber ome secured loan ate hian da kham oma poisa kan puk khan poisa min puk tir tu bank emo loan company da tan chuan a him jok tu rangai ania achan chu poisa puk tu khan apuk kha lo rul thei lo ta se poisa puk tir tu tan chuan da khama tang khan engemaw zat mu let le a company atlak chha lo na da kham hi nei tir an ni berani heng secured loan te hian da kham om ngai ve lo ho loan kan ti engma da kham ngai lo ho ji a hian a pung hi atlang puin atlem jok thin ani secured loan kan ti a hian chi sang a oma chung hom ta chu lo ngai thla ila pakhatna chuan mi zong in kan share lar em mai home loan hi lo ngai thla ila home loan chu a minga tang ringot pon chen na in mi thla a lang ngal ringot maya home loan hi enga tan chi ange man ani ram lei nan te in sakna tur te ram lei du awanga home loan lak te in thom that nan te in sak that nan te kan pangtlang pui ome ka share tur chu company in kal phung an nei chewa chumi azir chuan home loan kan dila ram lei nan mo in thar le nan kan mang ani chuan a chena chuan 10 to 20% vel bo te hi down payment pek te angai ve thin ani panina chuan loan against property hi omle a loan against property te hi chuan a huam zau dewin henga te hian industry emo sumdon hmun emo chen na in da khama loan lak thei ania heng loan te hian kan da kham hlut zonga tanga te in company azarin 80% thleng emo 90% thleng te po in loan alak thei ani pathumna chuan loan against insurance policies hei chu insurance da kham emo insurance nei sa te tan insurance kal tanga loan an lakna ania ma se kan sha tur chu hei hian insurance zong hi a huam lova kan insurance nei dan le kan insurance policy zir khanin khami kan insurance da kham khanin loan hi alak thei ani ta hianin insurance a po hian chi sang oma life insurance te general insurance te le motor insurance kan ti ang chi te health insurance te hi omta amaro chu hemi insurance agal tang loan kan na the hi atlang puin life insurance nei te tan ti ani tlang puyani palina chuan gold loan hi kan sha thiam da tur chuan rang ka chak loan ani mai ta hei hi mizoram a hian kan lo war lo hleya vairam ero chuan an warna sa ani hei hi rang ka chak tlero kan nei emo gold coins da khamin loan alak thei ani pangana a chuan loan against mutual funds and shares hei hi kan sha thiam da tur chuan investment market re da kan da angchi poisa khatiang kal tlanga loan kan lak thei na khani ta kan sha tham dan tur ber chuan market rate investment kan nei na atang khan da khamin loan kan la ti na ani ber chu international market ta emo mutual fund kan ti market ta upchon punga tha kan ti angchi a poisa kan invest na da khama loan lak ani berang chu parukna chuan fixed deposit da khama loan lak hei hi chu mitam jok chuan kan she foreignerin oma fixed deposit kan da mang khan loan hi 90% thleng te po alak thei ani king kan ron soi tak zong te khi da kham nei vek ania tuna chuan da kham ngai lo chi unsecured loan kan lo nga thla ho le anga kan she tur chu da kham ngai lo chi a loan lak hian apung interest hi asang zok zel ti kan she a chome
da kham ngai lo chi loan kan lak thei zinga chuan masapera kan en tu chu personal loan ti hi nia personal loan ti hi chu kan hre thu manga ma se mi tam tak chuan loan dang nen hian kan langai pol fur oma personal loan kan ti bik chuan mimal in kan man du dana mimal in kan lak ang kha akok de bera personal loan a chuan hei mi te hian an la thei ani salaried individual omzia chu khatina hlola regular taka hlola te entirnan sarkar na thok emo company a thok angte tin kumsom hi pakhat tling to le loan chhia nei lo te india khwa le tui india a cheng ta na ti ani tin bank account hi hlola na na mang emo savings account india rama bank en po an nei ngei tur ani panina chuan business loan he chu sumdong te loan kan ti hi ania business loan a po hian chi sang sang hi atam khopa heng loan hi sumdong te ta na doan bik ni in heng loan a hian mimal emo company le po lang te po in la khei da na ombok ani king kan ron tar lan te khi alar zat pui le hlom le na kan ron soi thei ni mai se soi to ang khan shia chan du ne chuan bank emo finance company te zo chen mi tur ni kan video alia chuan loan chi dang Mizoram om tho si ma se kan na mer shat lo chave do me consumer durable loan kan soi ho le loan ya kan video te milo hlut sak le mido tui pui tu te chunga lom tho kan soya like subscribe le share khan min lo me sak we ke udon ya